ko fi sahabajo maketeɗo Bilal bun Rabaha on eɗo ngeli fi hen ɗum yewtugol fi ɓeɗo sahabaɓe no waɗɗi en si yimɓe ɓe gandaɓe ɓe faljeeye maɓɓe awa kadi toñe waɗay kadi si tawi fi maɓɓe wowlaka ko kamɓe woni yangiɓe yangi arani kin fiyo dina kan daro kamɓe woni assabiquna alawwalun min almuhajirina wal ansar allah wi radiallahu anhum allah kam welama ɓe fi enen kadi yen yiɗuɓe ko yen anduɓe e kadi woɓɓe kadi sikkay enen ɓaleɓe ɓen en ala considération ka islam ɗum si tawi enen en heeɓi teddinteɓe e jasinteɓe aray ɗum ko jikku meɗen enen islamu kañum no fonni julɓe ɓen fof annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe yiɗuno Bilal ɓe yiɗi Bilal ko ɓalejo habashi abdun bi'a maccuɗo yeeyaɗo leydi makka fashtarahu umayyatu bun khalaf mo nelaɗo maku noon ko on woni firawna mofte maɓɓe ɗen on itti buuɗi soodi Bilal Bilal woni ɗon ha islamu fuɗɗi ɓawo dina kan fuɗɗike o gomɗini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o gongini dina kan o silmi o naati ka dina umayyatu bun khalaf inni mo fiima on mi huɓɓay yiite jahannama ko muhammadu woni wolde kon e dow maɗa an yiite ma ngen mi okkete jarna ɗo Bilal wi si tawi on lettilan fi dina muhammadu kan dina allah kan haren ɗo wakkili ala ko geraka umayyatu bun khalaf piyayno Bilal yaltina mo haɓɓa mo ɓoggol haɓɓa mo pakun yaltina mo liila mo ka nange makka fi ramda'i makkata fi wakti zahira fana teɗɗan ka tawata nange nge yahe a 48 degré température on o yaltina mo wallina mo ƴetta tuntere o fawa ka hoore ɓernde o wiya anta abdun Bilal wiya ahadun ahadun rewete ɗon ko goto isanamuji ko fenade ala ko ɓe gerari mo ɓawo ɗum seydina aboubacre humpiti ɗum ari itti buuɗi mum soodi Bilal ɓay o soodi Bilal khataba ila abibacrin khutbatan o waɗi khutba faade e seydina aboubacre lamɓe ɓenno e nder khutba on laamaɓe ɓenno e nder khutba on julɓe ɓen fof no e nder khutba on loyi teddi fof no e nder khutba on o wi aboubacre o wi si tawi ko sodirɗalan ko fiyo mi artu mi wonta maccuɗo ma nattan ka mi wonno ton si tawi ko sodirɗalan ko fiyo mi rinɗu mi wona maccuɗo allah haray walla dullani ila muhammadin sallllahu alayhi wa sallam naɓan ka muhammad seydna aboubacre maki wallahi ishtaraytuka lillahi wa fillahi mi soodinima sabu allah mi rinɗinima kadi a wonti hur sappo e rewɓe madina kala debbo mo faalaɗa e kohoɓe arabu mi jombante Bilal alhaqa binnabi sallah sallam o yehi o tawi nelaɗo ka daru nadwa o fuɗɗi jangude dina kan nelaɗo ɓawo dina kan mutiki ɓe toɗɗimo sallijo arano Bilal o arti kadi ka sahabaɓe o wi wallahi ana wulidtu marrataini wa ishtu alamayni wa fahattu alamayni o wi min Bilal mi jibinama laaɓi ɗiɗi wulidtu marrataini wa ishtu hayataini wa fahattu alamayni o wi mi jibinama laaɓi ɗiɗi heɗitengol kolngol moƴƴa o wi mi wuuri adunaji ɗiɗi mi ƴawi pelle ɗiɗi jane adunaji ɗiɗi mi ƴawli ɓe wi ko on ɗum faniɗa mi jibinama laaɓi ɗiɗi o wi mi jibinama ko mi jiyaɗo maccuɗo mi mawni ha mi sooda mi naɓa makka mi wonti e macca ngaku islamu ari rinɗinilan islamu jibintininan lawol ɗimmol kala dimo yo yettu allah o wi islamu jibinilan ɗimmol o wi mi wuuri gurnanji ɗiɗi o wi mi wuuri ka galle umayyatu bun khalaf ala ko mi naɓari immorde jasinede e hoynede hande miɗo wuuri ka galle islamu komi tedduɗo ɗum ko adunaji ɗiɗi non o wi mi ƴawlike adunaji ɗiɗi ɗum ko ñande hare badri nden o wi ñande go umayyatu ƴawayno e hoore an daro ka hoore beccal bantolan tuttalan o wi mi ari seydna aboubacre no piiridude umayyatu bun khalaf mi pottiniɓe mi taƴi hoore umayyatu bun khalaf ɗen mi ƴawi hoore makko mi dari ka ɓalawal o wi ɗum mi ƴawi adunaji ɗiɗi aduna tampere aduna hettare ko ɗum waɗi ko raɓɓiɗi kon ɓayna en juuti jamano ka ley nangue en daroto ɗo fi Bilal karama ko ɓe wi darsuji nayno e nder fi Bilal en jantoto ɗum ɗo inchallahu e darnen khutba on saabu nangue ngen e saabu fatunde nden ɓe wi ara nun ɗum e nder qissa Bilal on fi makko yen andu wonde neɗɗo si wawi yo waɗu doyi bawdi luttata sina bawdi allah ni mo wawi yo waɗu doyi fir'auna ko laamu ngun hoolorno doole ɗen fir'auna ko honnugo waɗi
o waɗi yimɓe makko ɓen o fecci ɓe shiyan yastadifu taifatan minhum wa yuadibu wa yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. inna Firauna ittakhadha qaumahu shiyan, o fecci yimɓe ɓen, il les a divisés pour les régner. Politique Machiavel on mo ɓe annata on diviser les gens pour les régner. Quiconque divise pour régner ne goûtera pas l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne divise pas pour régner, on règne pour regrouper. Ko yen laamor fi yen mooɓu wona yen lancu fi yen waawu laamade. Système Machiavel on yimɓe ɓen si laamike koye ɓe lancu ɓe waawa jama on, ɓe waddidira leƴƴi ɗin, ɓe waɗidira kawte ɗen, ɓe waddidira communauté on e citoyen ɓe ɓen fino laamu maɓɓe mum heɓira doole. Lanɗo waɗɗo ɗum wo heɓata yurmede Allah yawmal qiyama. Koyo lanɗo on laamu fi yo muuɓu, koya laamor fi ya muuɓu yurmina fonna. C'est ça l'islam, et puis c'est ça la politique divine. Ko ɗum ɗo wiyete politique mo Allah addi on, car la politique est purement islamique. Ɓayi islam no mari politique mum on ko fiyo yimɓe yurmodir, kala système mo wawuɗa nangirde haqqil goɗɗo no wiye politique. Politique art martial, politique commercial, politique économique, politique leadership, e ko waywa muɗum. Pour avoir l'amour des gens, heɓugol diggol yimɓe ɓen ko politique. Donc na yon tigi laamu o lanca, wona yo ardo o lanca, ko yo ardo o mooɓa. So woni lanca o waray hana. Ɗum ɗo ko goo Quraish fewndo on saayi ɗon ɓe lanci jama on, ɓe fecci ɓe wi ɓeɗo ko kohoɓe tedduɓe, ɓe inni ɓeɗo ko jasuɓe, ɓe ardi politique Firawna on. Allahu tabaraka wa taala doolidiri ɗum fof e leydi ñande Badri. Ñande Badri fof waali teddugal ngal artani gonga on. Ɗum no janga e nder sira Bilal. No janga e nder sira Bilal on, ɓe wi kadi mo toñama yo muñño kono yo wakkilor Allah. Mo toñama, toñe yottortake toñe. Toñe yottortake toñe. Mo waɗima ko boni an waɗanmo ko moƴƴi. Idfa billati hi ahsan. Idfa billati hi ahsan. Bilal o meeɗari yennude Umayya. Hay huɗugol o huɗari mo. Ko torotono Allah ko Allah jaɓi Bilal dina kan o muññi. Fatawakkal ala Allahi al-hayyil qayyum. Allahu tabaraka taala okki mo poolal ngal, o woni koho fi makko no wole ha ñande darngal, wolɗo fi makko o wiyey radiyallahu anhu, mo woli inde Umayyatu bun Khalaf, o wiyey alayhi ma yastahiqu. Yo Allah jokkimo ko handi kon. Edan ɓe wi tammum ɗum wonano boy sikkiri non nelaɗo yiɗano walla ɓaleɓe ɓen har hittaka islam. Karamo kojo no windi deftere mo inde as-sahabatul afariqa, 57 sahabaɓe africain ɓe no e nden deftere ɗon, hino e jeeya maɓɓe Bilal bun Rabah e Wahshiyul Habashi. Ko ɓaleɓe, des africains purs. L'islam n'appartient pas aux arabes, l'islam appartient à Allah. Wallahi no gasanu si ka dina ko ga yuruno Afrique wiye lagine ma Mali ma Guinée Bissau ma Sénégal, no gasan yetano arabujo no jokka ka. Kono yi enen no ɗuɗirde ton non ka fayda ko ɗum wiyete à 70% enen en jaɓi. Allahu tabaraka wa taala hiɗen andi ko mawɓe men yangani dina kon, waɗugol jihad, waɗugol duɗe, financegol dina, daragol laamo lamateriji, c'est qu'on appelle le théocratique. Laamoro qur'ana e sunna, fonta qur'ana ñaawira telere duuɓi 150 e goɗɗum qur'ana arne no ñaawirede kameɗen. Donc wakkiloran ɓe ni dina hanaka ɓiɓɓe ɓe wona e sikkitotoɓe dina. Haray ɓe wi yen andu Bilal ko yiɗanoɗo kanelaɗo ɓe jombannomo, ɓe jombanno Bilal, wiyoɓen kadi Bilal ala hadise. Bilal no mari hadiseji ɗo filli gaynelaɗo sa sallam. O wi ñande goo, o wi ɓaawo woni ha fatu Makka taw ngari, ɓe ari suudu Kaaba nun 360 idol, 360 sanamuru yaltinama ka Kaaba. Nelaɗo watno nin no laƴƴa gite ndaara hakkunde arabe ɓen si ɓe yi'e Bilal giɗo maɓɓe on, ɓe haynimo to ɓe maaki wonkitanemo laawol ngol. Bilal ari, ɓe tuɗi sokeje maɓɓe ɗen, o tippi ɗon, ɓe bugimo ka suudu Kaaba, o noddinandu aranuru kawre suudu Kaaba. ɓaawo cippike ɓe ari ka werde, Bilal ari, nelaɗo maaki Bilal ko honɗum golluɗa ha miɗo nana, inni asma'u dabbana alayka bayna yaday fil janna, miɗo nana teppe ma ɗe yeeso an ka aljanna. On tuban o wi an mi anda ko mi waɗi sina ko fof waɗi ko, sina o arti kikiɗo wi nelaɗo nde mi salligi wo mi juula e darɗe ɗiɗi mi jarnira Allah ɗum. Nelaɗo maaki a ko ɗum tigi. Ɓe jombanimo kadi kanko Bilal. Ɓaawo nelaɗo fatike, Bilal maaki
mi wawata wonde madina ɗo mi nana ashhadu anna muhammadan rasulullah no wowle mi yeƴƴito miɗon ka yiwde muhammad. Aboubacre newnanan mi yalta madina. Fiwata ɓe ɓittimo ladara wala dirara ɓe newnanimo yalti Bilal yalti madina, kanko ko Suriya o maayi Dimashka Damas ko ɗo woni ko faati. O yahi han fewndo lontal Seydina Umar ye ƴewtagol yimɓe Dimaska, o landi ɓe o wi ene sallijo nelaɗon ko ga arduno himo ɗo, ɓe innimo ɗo nawyi hayo yiyata joni moƴƴa. Seydina Umar maki ko honno tawruɗon mo, ɓe wi ko aade moƴƴo newiɗo wa makko ɗuuɗa okkowo yiɗuɗo nelaɗo Allah wolay tun inde Muhammadu o wulla, kono o sali men noddinande men nana hitongo o noddinira no nelaɗo ngon. Seydina Umar noddi mo ka juulide wi Bilal ko honɗum saliranɗa noddingol? O wi wallahi ya amiral muminin heƴata e an wi'ugol ashhadu anna muhammadan rasulullah mi yeƴƴito ñaamo e nano mi ronka yide Muhammad, ɗum heƴata e an sa holaki essayi. Amirul muminin o wi o noddin, o dari o noddini hanka ashhadu anna muhammadan rasulullah ko ɗon o faɗɗa ɗon o wawari timminde noddinandu ndare giggol ko ɓe yiɗno nelaɗo Allah. Idan haray ɗen hani andude sifa ɓeɗo yimɓe e sifa ɓeɗo worɓe. O wuri Damash ɗum ko Dimashka Suriya ha o faati ɗon o wattina ɗon kanko Bilal radiyallahu anhu ko éthiopien jo africain jo pur, noir pur, étant le premier muezzin en islam, le muezzin du patron prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle place pour nous les Africains dans l'islam? Haray ɗen hani wattande haqqille ɗum anden ɗum